Tatingsa flu season indi ani namshi thang joy di chamne di gwa nyanga shushimbu di COVID-19 da chitangi chamne flu ni gi parula neta di kheba da chikpa khai me ha gwa di khechimbu re COVID-19 da flu ni gi symptom chikpa khai la na cha yang se ba che ani sheme la che go na ani mikpa na ne re ani chitai o ta ya kala hu ye din zo changma symptom chikpa do shyo re COVID-19 la kheba chik khai la na thoa kala sa du thoa la che ani thogo she da din zo thon symptom thoa de la re ani dini gi chitang gi da neta to gi thuze shora pesina flu nanglo la khazer la na nima chik ne shi che symptom to di thuze di ani COVID-19 do cha sha na nima ni ne chupshi baru do re ani dera ni ga chitang gi phazu namgyu to na za ya ma gwa di ni ga do ro jore khalung ne gwa da ani fit thuk la nyunga ya na on de thon ne gwa da din zo chitang gi do ro shore ne COVID-19 di gwa ne cha ne flu le nyanga sa da gyo gyo ga re thangbo zo di ani social distance di fit thuk phata sha jora di khechimbu che niwa di lakpa ka cha ni shuji chuda easy wall je di khechimbu che mena ani alcohol changze thukju ye gi sanitizer gi lakpa je di khechimbu che ani sumba di khare khya jora kha chilo kha phene di khare khya di khechimbu che ani chungna da chilo zomzom lama phe di khechimbu re